ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. тамошобинони азиз, якҷоя бо шумо тафсири осонбаёни Қуръони Каримро давом медиҳем. аъузу биллаҳи минаш шайтони раҷим. паноҳ металабам ба сӯи Аллоҳ аз шарри шайтон. сифати шайтон ин аст ки раҷим аст. аллоҳ таоло чун одам алайҳиссаломро халқ намуд, фариштагонро амр кард то ӯро саҷда кунанд. ҳама саҷда карданд ба ҷуз шайтон. чун ӯ фармонбардорӣ накард, пеши худованд осӣ шуд, сазовори лаънати ӯ гардид ва аз раҳмати вай дур гашт. калимаи раҷим маънои рондашударо дорад. бинобар ин мо аз ин шайтони лаънат кардашуда ва рондашуда, ки барои васвасаи мо савганд ёд намудааст, ба худованди мутаол паноҳ меҷоем, то ки аз шарри ӯ моро дар паноҳаш нигоҳ дорад. худованди меҳрубон дар Қуръони маҷиди худ фармудааст ки فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. яъне ҳар вақто Қуръон хонданӣ шавӣ, аз шарри шайтон ба Худо паноҳ талаб кун. ҳеҷ набошад ба таври кӯтоҳ бигӯ ки аз шарри шайтон ба Худо паноҳ мебарам. бинобар ин пеш аз хондани Қуръон аввало аъузу биллаҳи минаш шайтони раҷим бояд гуфт. зикри аъузу биллаҳ барои дафъи зарарҳо ва бисмиллаҳ бошад, барои ҷалби манфиатҳост. аҳамияти дафъи зарарҳо аз ҷалби манфиатҳо болотар аст. бинобар ин аввал аъузу биллаҳ омадааст ва баъд аз он бисмиллаҳ. валлоҳу аълам биссаваб. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. оғоз мекунам ба номи худованде ки беандоза меҳрубону бениҳоят бораҳм аст. ба номи Аллоҳ саркардани китоб аз сӯи Аллоҳ таоло барои мо таълим аст. ба ин хотир ҳама корро бо бисмиллаҳ бояд шурӯъ кунем, албатта агар кори шариф бошад. аз расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам чунин омадааст ки ҳар кори муҳиму соҳибэътибор бе зикри бисмиллаҳ оғоз шавад бебақост. яъне кори бе бисмиллаҳ камбаракат аст. бинобар ин Қуръони Карим дорои 114 сура буда, ба ғайри сураи Тавба дигар ҳама 113 сураи он бо бисмиллаҳ оғоз шудааст. сураи Фотиҳа сураи якуми Қуръон буда, дар Маккаи Мукаррама нозил шуда аз 7 оят иборат аст. ин сура бо чанд ном зикр мешавад. яке аз онҳо Фотиҳа аст. маънои Фотиҳа кушоиш аст. Фотиҳа барои он гӯянд ки Қуръони маҷид бо он оғоз гардидааст. номи дигари ин сура Сабъатул Масони аст. ба ин хотир ки он аз 7 оят иборат буда, ҳеҷ намозе нест ки ҳадди ақал он 2 бор хонда нашавад. бо ривояте он 7 оят буда, 2 бор ба расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам нозил шудааст. ҳамчунин онро уммул китоб, яъне модари китоб ҳам мегӯянд, зеро ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: алҳамдулиллаҳи раббил аламин афзали оятҳои Қуръон аст.
چنانه که در حدیث از امام احمد ابن حنبل آمده است. ابی ابن کعب در حضور پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم سوره فاتحه را خواندند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم گفتند: قسم به ذاتی که جان من در ید و قدرت اوست، الله تعالی نه در تورات، نه در انجیل، نه در زبور و نه در فرقان یعنی قرآن مثل این سوره را فرود نآورده است. این سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم بر افضلیت سوره فاتحه دلالت می کند. همچنین در حدیث روایت کرده امام ترمذی از ابی ابن کعب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: تمام قرآن را در این یک سوره یعنی در سوره فاتحه معنی داد می توان کرد. شاید از همین جهت او را کتاب گویند. روایت است که صحابگان رسول خدا صلی الله علیه و سلم نزد قومی رفتند. آن قوم عزت صحابگان را در معاملات به جا نآوردند و نسبت آنها به اعتنایی ظاهر نمودند. در همین حالت سردار آن قوم را گزنده نیش زد. سرور قوم زخم زهرآلود برداشت. برای نجات او به صحابگان رسول خدا صلی الله علیه و سلم مراجعت نمودند. صحابگان شرط به میان گذاشتند که در عوض رقیه توبت به واسطه تلاوت آیت های قرآن عده 4 پا پاداش باید بگیرند. مراد از شرط اصحاب این بود که شاید آن قوم از رأی خود بازگردند، چون که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده بودند: قرآن را خوانید و از مزد آن مخورید. اما چون زخم خورده برگزیده قوم و هم ثروتمند بود، آنها شرط گذاشته صحابگان را قبول کردند. پس صحابگان گرامی با سوره فاتحه سرکرده آن قوم را رقیه نمودند و خداوند به سبب این سوره مبارک به او شفا بخشید. چون این خبر به رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید، او رقیه را رد نکرد و اجازتی از آن حق گرفتن را داد. والله اعلم. خلاصه در فضیلت سوره مذکور حدیث ها و روایت های زیاده وارد شده است، اما امکان ناپذیر است که همه آن در این شرح مختصر جای کرده شود. تماشابینان گرامی، در برنامه آینده یک جایه با شما سوره فاتحه را شرح و تفسیر میکنیم. الله نگهبانی هر یک شما باشد.